ezidala ezidalela umuntu. Foundation yakhona kwakungumuntu. Yes. Kwakumele abuye azonakekela lezo zinto zikaNkulunkulu. Amen. Ngiyathanda izwi malithi wamlaya ukuthi kukhona izinto okungamelanga azenze noma okungamelanga azidle kuleyo nsizwa. Amen. Amen. Kodwa badaleka inkinga. Amen. Ngiyathanda malithi uNkulunkulu wasebona ukuthi akukuhle ukuthi umuntu ahlale yedwa. Ngifuna sifike kuthini umshado wawudala vele ngaleso sikhathi. Wabona ukuthi akukuhle. Yebo. Ukuthi umuntu ahlale yedwa. Yebo. Wadala umshado. Yebo. Amen. Amen. Wadala umshado ngaleso sikhathi wamenzela umsizi. Amen. Wamthatha wamusa kuphi? Hayi ebantwini. Wamusa kuphi abazalwane? Emuntwini. Hayi ngaphi? Unabantu abangaki? Singakaze nje siye kude. Unabantu abangaki? Singakayi kude. Unabantu abangaki? Ngoba lithi lenkosi wamusa kumuntu. Amen. Kunento engiyithandayo lapho akazange athi maye dala lo wesifazana wamdala wambeka lapho asesithi mara lo angamfanela uAdam. No wamdala wesifazana wamusa kumuntu. Same time. Akuzange kube khona ukuthi mana ngikudale kube kubili uAdam achoose type yakhe. Amen. Wadala one. Wamusa ngale eqeda nje ukumdala wamusa kumuntu kodwa makambuka ukuthi yo Hey! Leyo! Amen. Kusho uAdam makavula amehlo nje lento ayibona. Kazange wabona amathambo Adam manje wabona inyama. Kazange wabona inyama zezinyama zakhe. Wabona inyama yenyama yakhe Adam. Ayilapho. Uyazi ngiyaqaka ngalezi inyama zezinye angazi nalama type wenu type yakhe. Akusitype yami. Nikhuluma ngani ningisizeni ngoba mhlamba nasesikolo vele zasisetshe. Kahle sikhuluma ngani masithi akusitype yami. Ngoba mangibuka namhlanje abantu abaganiwe ngenxa yamathayi. Mase bephelile befuna ukuya emzini baphelile babuya kithi phutha sizame mfowethu. Ngiyakhumbula wabe wabuya ngalesa sikhathi. Ngakuna ayasizame mfowethu. Ngiyabona nawe awukakatholi nama ngakakatholi. Asizame. Kunjalo phupho. Uzasabe nokuhamba nayo kubo ngoba iphelile le. Uyapha emzini wabantu uphelile. Hey, haleluya. Akubize labo mama baphandle bakithi. Kuyashisa la. Hayi nabo babazi. Amen. Ngiyacela ake sibuke ngathelela bomshado. Kunjalo phupho. Badaleka vele kudala. Haleluya. Awuqali namhlanje. Haleluya. Into nje ezenza ukuthi sihluleke ngomshado uSathane sengenile zonke izinto uNkulunkulu ayezipha umuntu. Ayilapho Suka kuye. Ayilapho Ngoba mfowethu. wona umuntu. Ayilapho. Kwangena isono. uSathane waqala ukubusa. Wamosheka izinto eziningi. Umshado yabhidlika. Amen. Omama baze bafike kuthini azakhipha umntwana kibathi ngamani ngizikhulisela umntanami mina. Ucabanga ukuthi kumnandi ukukhulela komalume? Njani. Amen basi. Amen. Hey, akukho kuhle. Ngikholele kithi mntaweni angikholela ngayini manje. Amen. Kunento engifuna siyibuke namhlanje. Kakhulu thina esihlulwa yimshado. Ngicela ubheke ikhaya kini ukuthi kunjani. Amen. Kunezinto ezidalekile emuva. Baze bazibonga abanye bathi vele kithi thina siganwa.
ngoba ubheke kubo ukuthi vela abaganile ahluleke ukucela kuNkulunkulu ukuthi amsiza nqamule lespirit esikhona ekhaya kubo aqhubeke ngale case athi vele kithi asigana alibela zala abantwana baletha ekhaya athi vele thina asigana ngithi angincenga indoda angimncenga umfazi mina nje mangikubuka uthi awuncenga indoda uncenga umfazi akho right kahle khona into engekho right awuncenga ufuna yena kuncane ufuna yena kuncane amen ikeza uthando Yes. wakodwa waphiwa amandla obukhosi Akamphanga uboni. yaphiwa amandla obukhosi okwenza ukuthi makufika ekhaya engasazizwe inkosi kulapho kumosheka khona izinto kodwa kufunwa ngenkani ubukhosi Yebo. awuzukhuluma ekhaya uthi hey mina ngiphethe la usitshelelani ukuthi wena uphethe siyazi wadalwa vele wena waphiwa uyi-foundation indoda iyi-foundation Amen. amen Amen. umama uyiphila Amen. amen abantwana hayi ingane yamabonda Ilizwe noma yini. indoda ayi-foundation Nkosi. foundation imayitsheka indlu izothe amen ayikwazi ukubhalansa ngamapili i-foundation itshekile akwenzeki akwenzeki Hayi kakhulu. indoda mayihamba iphuma endleleni i-foundation isitshekile kulahla ubukhosi obuphiweyo expect ukuthi lo kumele athoba uyithobela kanjani into engekho Sokuzwakala umama. amen Amen. uyithobela kanjani into engekho amen basi Hallelujah. umuntu wesifazane wadalwa vele yena ethoba Nkosi. wadalwa vele ukuthoba kuvele kukhona kuye awuthobi ngokuthi ngeke ngithobe ngoba kangenzeli lokho nalokho nalokho cha ukuthoba kuvele kukuye mela thobe isimo sivuma singaveli mela uthobe Awungokwenza. hayi ngenkani kodwa ngokudala ngokwethu Hayi lapho ndoda. besangathi usenkosini Hayi lapho ndoda. Hayi lapho. amen nani nibathande njengoKristu ethanda ibandla Hayi. amen bazalwane amen Hallelujah. manje kunento engididala labo mama laba abahloniphe emzini yabo abathobi Awu, abuyela. asikhohlwe namazinyo abesebuya lapha akhuleka angaqedi ashumayela isikhathi eside indoda izifisa ukuhlala esontweni Yeah. kakhe muhle masesontweni Yeyi mfana man. yilo mama amdingayo endlini Amen. kodwa endlini ake yena abazali ayikho lento eliyenzayo ngokuya kwezile nkosi mawungathobi ekhaya noNkulunkulu omkhulekayo akekho kumele ukhuleke lo Yeah, this father. Nkosi. kumele uthobe la mawuthoba udumisa izulu Yebo. mawuthobe ekhaya udumisa Yebo. izulu Ayi leyo. amen Leyo ndoda. uyabona nje mawungathobi ufika la esontweni uzenza uMaria ayikho nje lento iyekela lo vela akakubona uThixo akakubona uThixo Nkosi. kana ubaba awuthande nje Hayi. uyibhokolo wena ekhaya ufika lapho ushumele kuze kuphumila yenkulunkulu akakuzwa Nkosi. Ayikho indaba yakho. Ayikho. ithi vesi imkhuleko yathini Hayi. Ayikonjalo. amen basi Njalo. amen ngithe mina ngicela silungise indaba yasemuva emakhaya wethu ukuze sikwazi ukuhlala ngesinye isikhathi ukhulele ekhaya uba bengekho
angeke ukubona ukubaluleka kukababa ngoba bekanje ukhulela ekhaya ubaba engamhloniphi mama angeke ufise hamba ube sezingeni elirayo uyabona mangiqala kunale stage sokuhlalisana ayinayo abantu bakhona ukuhlangana nabo endleleni ungahamba unyathele 3 steps ubuye ubabuke futhi abantu baphelele babuleso stage sokuhlalisana sokubuswa yimizwa amen abakafiki kule stage sokuthi bahlale phansi awubasekle sebehlala phansi manje beqala uku-understandana uqasi wehla lapho amen angazi into engikhuluma kanjani wehla sekusebenza uthando yilo solusebenza uthando ungenamandla kaNkulunkulu sekufuna simemo kwesithathu kube nguyongena ukuthi noma izimo zivele ngoba mali iqala ukusekya kwehla inkinga uyaqala ukuziveza ukuthi ubani wena yebo nalona iqala ukuvela ubunguye bakhe yebo sekuyisikhathi sokuthi uqala ukumfunda manje ya umthande nalezi zinto Nkosi. hayi nalokho ungama-understand kwakawazi uyaphuma noma uyangena uyahamba noma uyasukuma Hayi vala. abaningi bethu siyahluleka uma sifika kulesi stage hayi muhlu Jehova siyahluleka hayi muhlu Jehova amen uvela uthi nanga kamkhona hayi angeke ngimkwanise maye jike bhoda ngani esehlulwe yilo muntu asembona ngempela abethi akangenelisi hayi wena kahle ungahlala 10 years lo muntu uqeda ujuda akanelisa awuhlole isabantwana babe u3 Hey futhi. amen ngiyaxolisa hayi kabi izinto kufuneka sizikhulume Kunjani futhi? kakhulu masakho umshado ngoba abantu badivorsa mawubabuza babhala lezo zinto uvela ubona ukuthi usecashe ngesithupha akusiyiyo lento inkinga uhlule ukufunda lo muntu wasembona Hey mathona. abesethola into angaqasha ngayo hayi aqala ukuthi akasanakekelwa yebo bazalwane mina sihlale kwaKristu akuna divorce hayi awuthi bayikhuluma nabo ukuthi oh kuhlanganiswa uNkulunkulu akukho umuntu ozokwehlukanisa akuhlukaniswa umuntu Hallelujah. ulala kanjani amen baze basho amadoda bethi hayi mayinje izinto amen zimalenda kokama amen khethile amen haleluya uthando lulodwa lukho enough ayilapho mkhona emshadweni ngiyathanda izagama ethi owesifazane ohlakaniphileyo hayi owesifazane ohlakaniphileyo ngiyathanda nje ngoba ivele ithi ayizange ithi ohlakaniphele eceleni ohlakaniphileyo ayi lokuhlakanipha ngokwezulu Jesus. uyayiyazi indawo yakho Nkosi uyawakho Nkosi ngoba uyazazi ukuthi ungubani Nkosi uyazi why wadalwa ayinayo amen ayi why wadalwa wadalwa ungumsizi yenza loyo msebenzi amen ayikhohlwa indawo yakho amen ebese sithi uzaka njengeringi efakwe empumulweni yongudlu unjalo wesifazane oyisibili angazi uyakuyinaka ingulube ukuthi ngifuna ukuthi uma uyisiwula namhlanje uthathe ingulube uyibeke lapha eceleni kwakho usuthatha wena uzibekela usungafuna le nto le uyayithanda ene uma ngaba uyithandi ubusuzubuza ukuthi wena nje uwedwa njengoba ufana nale ungazishada yini
Amen. Indlela oyiyo yona. Wasishada wena. Amen. Noma ungafuna umntana wakho ashade umuntu ofana nawe. Amen. Amen.